Nĩ thibitari-ini nene ya Naikuru kuria turacemania na Lucy Muthoni uria ni umwe wa aria marahonokire mutino-ini wa barabara ituura-ini ria Mzee Wanyama mwena wa Naikuru. Mutino ucio uratigirie andu a nyumba imwe anana aria maraumaga mathiko ma umwe wao mwena wa Kiptangwanyi makuite na angi makihonia nguraro. Venye ilisimama, mimi nilijikuta peke yangu kwa gari. Nikasimama, that time nilikuwa tunaita jina la Yesu. Nikasimama, venye nilisimama nikatoka. But chenye niliona sijawahi ona juu. Nilipata watu wenye wote tulikuwa na wao wametapakaa kwa manyasi. Hakuna mwenye anajisikia. It was so painful to me. Nake Stephen Kamau na uria nake urahonokire mutino-ini uyu ni atariirie ruo rwa mutino uyu na kurwo ni andu a nyumba yao. Kufika pale inaitwa Mwariki. Gari ikaishia mguu ya mbele mfumuzi. Pamoja ni watu wa moja tu. Kuringana na ndagitari munene wa thibitari munene wa Naikuru level 5 Joseph Uburu, andu aria marahutirio ni mutino uyu marari andu 21 kuria ana ao mahotete kwamukira urigitani na kuheo rutha. Atano marakuire mbere mararia ku mbere ya gukinya thibitari na ange eri ne marakuite mbere ya gutwarwo mochari haha turiganitie tukithondeka na tugitangira acio ange mararehetwo umwe ni arakuire. Buru augite aria maratwarirwo thibitari-ini uyu wa Naikuru no marathi na mbere na kwamukira urigitani guku akiuga mitino ya barabara mwena ucio ni ikoretwo icokete thi. Ngari iria ramakuite ni kionanie kia uria mutino ucio urari. Ngari ino irahurire kuguru undu uria uracungireirie ndereba gute mwerekera na ngari iragaragara. Nilisikia ka something imebust. Nikaona gari imeluka juu. Kutoka hapo ikaanza kulol na ililol more than 6 times. Nyewe kwa bio nilikuwa imeondoka. Ilikuwa tu inakimbia. Mere ya aria marakuire iri nyumba-ini ya kuiga mere ya thibitari ya Naikuru. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui wa Mwiruri.